Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio kanale. Ćao svima i dobrodošli ili dobro se vratili na moj kanal. Ja sam Anja, izvorni govornik i predavač italijanskog jezika. Tu sam da ti pomognem da naučiš italijanski koliko je moguće brzo i samouvereno. Ako voliš italijanski jezik ili isti učiš, obavezno zaprati kanal, jer ovdje možeš naći puno korisnog sadržaja koji je baš za tebe, a također me možeš naći i na društvenim mrežama poput Instagram i TikTok kao Italijanka online, gdje redovno izbacujem sadržaj u vezi italijanskog jezika, ali i italijanske kulture. Allora ragazzi, bacimo se odmah na posao. Prošle nedelje smo vidjeli šta su članovi i bavili smo se određenim članovima. Vidjela sam komentare, javili ste da vas zanimaju i neodređeni članovi, pa sam se potrudila da to što pre i uradimo. Ako niste gledali i vidjeli prethodnu lekciju u vezi određenih članova, ja vam toplo preporučujem da prvo gledate određene članovi, a onda se vratite i ogledate i neodređene članove iz razloga što su povezani, iz razloga što tamo sam rekla mnogo korisnih stvari. Gledat ću da današnji video bude malo kraći, inače bismo mogli satima da pričamo o članovima, ali da vam ne oduzmem previše vremena, ajde odmah da vidimo sada šta su neodređeni članovi. Ponavljam, ako niste gledali video, vratite se na kanal ili jednostavno kliknite gore desno, tu imate upravo video o određenim članovima, također možete naći link u opisu. Gledajte to pa se vratite. A za sve one koji su već gledali video o određenim članovima, ajmo da vidimo danas šta su neodređeni članovi. Ovo smo vidjeli prošli put. Ovdje sam vam objasnila šta su članovi i kao što sam i rekla, u određenim jezicima postoje članovi. Jedan od tih jezika je italijanski, a članovi su neke male, kratke reči koje stoje uz imenicu i uvek se odnose na imenicu. Pomoću člana, kada pričamo o italijanskom jeziku, vi koji učite italijanski kao strani možete shvatiti puno toga. U mom slučaju ja sam počela školu, kažemo već vrtić tamo u Italiju, tako da meni je italijanski maternji jezik. Ja nisam imala potrebu da ga učim na način kao strani jezik, tako da nekako rod imenice prirodno dolazi, prirodno se shvata, jezik se uči malo na drugačiji način i mogu reći možda i dublje. Dok kada se uči italijanski kao strani, članovi su jako, jako bitni iz prostog razloga što nisu sve imenice koje mislimo ženski rod i nisu muški rod. A član nam govori sve o imenici. Kaže nam da li je muški rod, da li je ženski rod, da li je jednina ili množina. Od imenice šta zavisi? Puno toga u rečenici. Tako da je zaista neophodno znati kako funkcionišu članovi da bismo znali sa kojom imenicom imamo posla i da bismo sastavili ispravno rečenicu. Članovi se odnose uvek na imenicu, postavljaju se ispred imenice ili njenog prideva, jer možemo imati pridev između, i menjaju se u odnosu na rod i broj imenice i prva slova reči koja sledi, jer ako reč koja sledi, kao što smo upravo rekli, nije imenica već pridev, onda oblik člana se može menjati i u odnosu prva slova reči koja sledi kao pridev. Ali pazite, član se uvek odnosi na rod i broj imenice. Okay? Postoje kao određeni i neodređeni. I danas ćemo vidjeti upravo neodređeni članovi. Gli articoli indeterminativi. Za jedninu imamo un, uno, una i un apostrof. Za množinu vidimo ovdje dei, degli, delle. Piccola parentesi, mala zagrada, kao što kažu Italijani.
neodređeni članovi zapravo nemaju baš, da kažemo, njihovu množinu. Ali da, opet, da ovaj video ne traje satima, nećemo detaljno o tome, već jednostavno uzmite u obzir da oni zapravo nemaju, nemaju njihovu množinu, ali se koristi nešto drugo da bismo stvarali množinu neodređenih članova. A to je ovo što upravo vidite ovde. Tako da un, uno, una i un apostrof su neodređeni članovi za jedninu, dej, delji, delje se koriste za množinu. Kada gledate dej, delji i delje, i ako ste već učili određene članove, da li vas podsjećaju na nešto? Nešto u vezi određene članove. Sigurna sam da da, ali razmislite o tome dok idemo dalje i vidimo neodređeni članovi, muški rod. Kada pričamo o muškom rodu, kao neodređeni član pre svega učimo un. Un se koristi sa imenicama koje su u jednini i koje su muški rod. Dakle, imenica mora da ispuni ova dva uslova. Prvo da je jednina i drugo da je muški rod. Treća stvar, počinje sa suglasnikom ili sa samoglasnikom. Njegov oblik, odnosno ono što se koristi u množini kao neodređeni član za imenice u množini je dej, a može biti delji. Delji ako reč počinje suglasnikom. Ovo ćemo vidjeti detaljno sa primjerima. Uno se koristi sa imenicama u jednini koje su muški rod. Dakle, i ovdje imamo jedninu i drugi uslov muški rod. Ali ove reči, ove imenice počinju sa gn, pn, dakle spoj ovih slova, nj, pn, ps, s plus suglasnik, x, y, z. Njegov oblik, ono što koristimo u množini za množinu ovih reči, je delji. Primjeri, da budemo konkretni, da budemo razumljivi, jer ovako teorija nešto nije baš u potpunosti shvatljiva. Hajmo da vidimo prvu reč. Ragazzo. Ragazzo je u našem jeziku dečko. Ova imenica je muški rod i jednina je u pitanju. Ako gledamo ono što smo malo pre rekli, koji član se koristi za muški rod jednina, dakle imenica koja je u jednini i koja je muški rod, un, ali imamo i uno. Onda gledajmo kako počinje reč ragazzo, slovo r. Vraćam se na prethodni slajd. Un se koristi za imenice koje počinju sa suglasnikom ili samoglasnikom. Ok, jeste slovo r suglasnik. Da li ga imam u spoji slova koje se pominju za uno? Ne. Slovo r se ne pominje. Dakle, ovdje sigurno koristim neodređeni član un. Un ragazzo, jer imenica ragazzo ispunjava sve uslove da bi ispred sebe imala neodređeni član un. Muški rod imenice, jednina je u pitanju i počinje sa suglasnikom koji ne spada u onoj grupi gde se postavlja uno. Isto tako i imenica cane, pa i imenica libro. Tu imam tri imenice, muški rod, jednina, koje počinju sa suglasnikom. Dakle, un ragazzo, un cane, un libro. U množini ragazzo postaje ragazzi. Obzirom da je ovdje množina, sigurno ne mogu da koristim neodređeni član un, jer imenica nije više u jednini, ok? Ragazzi je imenica muški rod, množina i počinje sa suglasnikom. Ovdje ispred ćemo postaviti dej. Un cane, dei cani, un libro, dei libri. Dakle, dej je neodređeni član, odnosno ono što se koristi za množinu neodređenog člana. Kada imam imenicu koja je muški rod, množina i počinje sa suglasnikom. Pažljivo pogledate
dej. Dej je zapravo spoj prostog predloga di i određenog člana i koji se koristi za množinu. I zato se koristi dej ispred ragazzi. Koji biste određeni članu u množini koristili sa ragazzi? Il ragazzo, i ragazzi. Dakle, ako je dej spoj di i određenog člana i za množinu, onda se obavezno ovdje postavlja dej, ne mogu degli. Degli je spoj di i određenog člana za množinu lji. Zato sam vam rekla, ako niste gledali ili ste možda zaboravili pravilo određenih članova, obavezno pogledajte opet. Idemo dalje. Gnocco, spaghetto, zaino, 3 imenice koje su muški rod, jednina i počinju sa onim slovima koje smo pomenuli za uno. Uno gnocco, uno spaghetto, uno zaino. Šta sada sa množinom? U množini moram koristiti degli koji je zapravo spoj di i određenog člana lji za množinu. Lji se koristi ispred imenice koje su muški rod, množina i počinju sa slovima poput gn, pn, s plus suglasnik, ps, x, y, z, kao u ovom slučaju. Dakle, kada gledamo za množinu, mi ne gledamo više pravila neodređenih članova, već pratimo pravila određenih članova. I zato, pogledajmo dole, un amico, un orso, un aeroporto, ali degli amici, degli orsi, degli aeroporti. Pogledajmo za čas sada množinu. Koji određeni član koristimo za imenice koje su množina, muški rod i počinju sa samoglasnikom lji. I zato je ovdje degli amici, degli orsi, degli aeroporti, jer je degli spoj di i određenog člana množina lji. A sada se vratimo za trenutak na imenice amico, orso, aeroporto. Navikli ste se od određenih člana da mi prosto postavljamo apostrof. Ok, skratimo određeni član i lo i postavljamo apostrof. U ovom slučaju se to ne dešava. Ovdje imamo un i njega koristimo ispred imenice koje su muški rod, jednina i počinju sa samoglasnikom. Dakle, muški rod neodređenih članova nema apostrof. Koristite un ispred imenice koje počinju sa suglasnikom ili sa samoglasnikom i uno za imenice koje počinju sa gn, pn, ps, s plus suglasnik, x, y, z. Punto, tačka. Un sa apostrofom ćemo vidjeti uskoro. Ogromna je greška staviti apostrof ispred imenice koje su muški rod. Jer ne postoji. Un apostrof za muški rod ne postoji prosto. Zašto bi postavila apostrof kad imam un? Razumete? Nemam šta da sečem, ne sklanjam ni jedno slovo i nema potrebe da se postavlja apostrof. To je razlog. Neodređeni članovi, ženski rod. Ovdje imamo una koji se koristi ispred imenice u jednini koje su ženski rod i počinju sa suglasnikom. Njegov oblik u množini, ono što koristimo u množini, je delle. Opet imamo spoj di i određenog člana le koji se koristi za množinu. Un apostrof, evo ga, postoji, ali se koristi samo sa imenicama koje su ženski rod. Un apostrof, zapišite i zapamtite, un apostrof isključivo sa imenicama koje su ženskog roda. Dakle, kada ga koristimo, un apostrof imenice u jednini, ženski rod koje počinju sa, pogodite, samoglasnikom. Njegov oblik u množini je isto delle. Primjeri. Una ragazza,
delle ragazze. Ispod ragazza vidimo još imenice poput casa, pizza. Ragazza, casa, pizza imaju ispred neodređeni član una. Znači imaju nešto zajedničko. Šta to? Ragazza je imenica ženski rod, jednina i počinje sa suglasnikom. Isto casa, ženski rod, jednina, počinje sa suglasnikom. Pizza je imenica koja je ženski rod, jednina i počinje upravo sa suglasnikom. U svim ovim slučajevima moram koristiti una ispred takvih imenica. Sa druge strane, ragazza je postalo ragazze, casa, case, pizza, pizze. Dakle, nemam više jedninu, već ragazze, case i pizze su tri imenice ženskog roda u množini. Obzirom da je ovo množina, ne mogu koristiti una, već moram da koristim oblik za množinu, a to je delle. Delle, koji podsjećam vas da je spoj di i le. I zato se postavlja ispred imenice ženski rod, množina koji počinju sa suglasnikom. Ali se isti određeni član u množini koristi i ispred imenice ženski rod, koji su množina i koje počinju sa samoglasnikom. I zato i ispod vidite delle amiche, delle api, delle aquile. Kada gledamo imenice amica, dakle jednina, ape, aquila, gdje imamo posla sa tri imenicama koje su ženski rod, jednina i koje počinju sa samoglasnikom, moramo koristiti un apostrof. Un apostrof je zapravo una, sklonili smo a i postavili apostrof u znaku da tu fali jedno slovo. Un'amica, un'ape, un'aquila. Tutto chiaro? Da li je jasno? Verujem da vas zbunjuje malo ovo di plus određeni član u množini. Pregledajte opet lekciju ako je potrebno. Ovo je jako bitno kada razumete dobro kako funkcionišu članovi. Rekla sam vam, bit će vam mnogo lakše sa imenicama, pa i kasnije sa nekim drugim temama koje je previše rano pomenuti ako ste početnici. Dakle, setite se da je delle i degli i dei ponašaju se zapravo kao određeni članovi u množini. Zato ako ste dobro učili određeni član, sigurna sam da će vam ovo biti jasno. Probaj ti. Kao i prošli put, sada imamo neke imenice za koje ću vam reći da su muški rod ili ženski rod i da li je jednina ili množina, a ispred postavljajte član, neodređeni član. Dakle, ovo uradite, možete da blokirate, da stopirate video kako biste imali dovoljno vremena da pregledate reči i da postavite ispred adekvatan neodređeni član. Pročitat ću reči u muškom rodu sa množinom, a onda ću vam reći kada menjam slajd, da biste znali da li morate da zaustavite video ili ne. Kad završite vežbu, u opisu ćete naći odgovore. Ok, prvo uradite vežbu, pa posle gledajte odgovore. Pronti? Andiamo. Muški rod jednina plus množina. Reči su ovde scoiattolo, množina, scoiattoli. Elefante, elefanti. Eroe, eroi. Bambino, bambini. Quadro, quadri. Menjam, idem dalje. Ženski rod, jednina ala, množina ali. Jednina scuola, množina scuole. Sedia, sedje. Idea, idee. Bambola,
bambole. Dakle, ragazzi, uradite ovu vežbicu i slobodno mi javite da li ste razumeli ili je potrebno dodatno pojašnjenje u vezi članova. Ja se nadam da vam je video bio koristan i da su sada članovi u potpunosti jasni. Ako je tako, možete ostaviti like i zapratiti kanal ako to još uvek niste učinili. Mi raccomando, nikada neću prestati da kažem svojim učenicima, članovi su bitni kao i naravno gramatika generalno, ali kada krenete dobro i temeljno da učite upravo temelj italijanskog jezika, kasnije će biti mnogo lakše, kao i matematika. Ok, alla prossima lezione, ciao!